Oh, kerupuk. Naon sih teh, Pak? Bah, Mie di sangrai ya. mie di sangrai. Berapa? 10, 12. 10.000. Oh, 10.000 coba. Tuh, guys, kerupuknya. Di sini mah kerupuk mie. Kalau zaman dulu ini ya, Bah, sambal ya, Bah. Oh, coba mana coba mana. Sambalnya tuh. Mantapnya. Mantap banget. Ah, sambal kayak gitu. Boleh, Bah, mantap. Oke, terima kasih, Bah. Kerupuk mie. Ada yang bilang kerupuk sangrai, ada yang bilang kerupuk mie. Cuma sambal ya nih. Yang paling kaget masih sambal legend ya. Sambalnya ini. Terus. Kayak ingat masa lalu. Sambalnya manis, gurih, enggak terlalu pedas.